Ich weiß genug. Gehen wir, Courtney. Du auch, Tyler. Hey, Bart, jetzt ist unsere Chance, hier abzuhauen. I've heard enough. Let's go, Courtney. You too, Tyler. Hey, Bart, now's our chance to break out of here. Ya he oído bastante. Andando, Courtney. Tú también, Tyler. Hey, Bart, esta es nuestra oportunidad de salir de aquí. Ya oí suficiente. Andando. Ya oí suficiente. Andando, Courtney. Tú también, Tyler. Oye, Bart, es nuestra oportunidad de salir de aquí. J'en ai assez entendu. En route, Courtney. Et toi aussi, Tyler. Bart, c'est une chance pour nous de nous tirer. Ich habe Kim, Starbuck, Charlotte, tu tout comment. Hey, Bart, c'est notre chance de ficher le camp d'ici. Ho sentito tutto. Sei in arresto, Courtney. Anche tu, Tyler. Hey, Bart, dai, possiamo squagliarcela. Eleget hallottam. Gyerünk, Courtney. És te is, Tyler. Hey, Bart, itt az esélye, hogy megszökjünk. Eu já ouvi o bastante. Vamos, Courtney. Você também, Tyler. Hey, Bart, é a nossa chance de fugir daqui. Sniadla. Slyšel jsem dost. Jdeme, Courtney, ty taky, Taylore. Hej, Barte, teď je naše šance odsud utéct. Ale já už to mám skoro dovyšívaný, hele.